e whatalo whātu tatu e ka le sia tele masani ai, tatu no nei California Saute, e ka le sia asfitu te fio mai e South Eastern California Conference. Ne fo tatu whila i lunga le ea nei foi e sa pati le lofo le tua, tatu ria mai, no sa pati sumartasi o Iulai, na su tasi o Iulai, mar tatu le sona luna lua nei, o nei foi kuata fou. No tatu susu ina, i tatu ngā luengal mo mai watu, i laulangi e tu sai, mar tala lei mal whaotanga ia Yesu Keriso. Au le whengai mar tatu le sona, walu ino o tō ni e punotu wau, tatu talu tatu mantua ia la fina Stephanie Whalawe, le alo sunga tu ina ia soiva, ma tu ia loto lo maua i le coronavirus, ia lo fale atua ia whamalolo atu i la fine, ia tausia la ainga, ngā tātou tua moe le atua i mea umalava, o i o le fōmai sili, na te whamanuia whamalolo i whanau, lau whaia stato talo. Lo matama e langi mātou whafta ilo o fio, whafta ilo o lofa malawang lelei. Mātou lia mai fo ilo sapat pa ia le atua ia vi ia lau o fio. Manuia susu ino lau o fionga, ai mātou te mantua le fina ia Stephanie Whalawe, le atua lo maua le whamai, ia lofa le atua ia wha malolo atu i la fine, whamania lau ona, mātua ia siva, mai whatu ia loto, manuia lau e ka le sia mai mātou oma, ia whatas mai luangang pa ia nei maftanga, ia vi ia oe le swafo Yesu. Amen. O lau tūr tatu le sonan vaso nei, u whautu ina whapea, pe whapea whea ona e mori mawatu ina ia li ua aisia nganga mo le li. Whapea whea ona e mori mawatu ina ia li ua aisia nganga mo le li. Ile mau au tūle ngā luengam tau koe whānon whau koe luas fulu, a matan whai tauina whau koe suma le iwo whapea mai, a watari atu pe te ruma Ioane. I tai o nu Israel wa whapea atu ia te la tau. Pe tonu i lumo le tua, ona ma whaalongo ia te o tau, ai mate le whaalongo i le tua, ia filfilia o tau. A wa mate le ma whaia ona le tautala i mea o mawa ai ai, ma mea o ma whaalongo iai. Moni maulea po le tali atu lea Peteru, i tai o nu le tua ma au o staulang sili, au farsaio ma, o e o la tu molia la ua tala inga tala leina ua toi tu Yesu. O na yaso lava talanto e afio Yesu langi ma ua, au ina maila ngā pa i o le tua las Pentecost. E lua matan ngā luenga o le tala ina o tala lei, e lo nau so. Tau Ioane lama Peteru. A o la tala ia ma folfola atu le ua toi tu mai Yesu. Ma ua toa tele i el moto tangata e whaatasi mai il malumalu Iosalema. O na iai le ole, o se tasi e pipili, e o malfasu tau sanga non soi fua au, o lo whapeona e ia aisi i le malumalu ma i e olo iai e mole sosani mo ia. I ona aisi maile ia Ioane ma Peteru. I ona tato ilo le talana, patua ilo Peteru e lo ia mātou ma ua ni Auropo ni Ario. A le me o ia ma ua mate watu le ateo e me le swafo Yesu Keriso e tūla i e savali. I ona tūla i e ilo le, o le pili lea, o ua malo lo le le i ona vai e pei lavo stangata ele i pipili. Ona ofo ilo le moto tangata. Ona le swafo Yesu Keriso, leo to e tū mai, leo wha malo lo le pili lea, ma ua whaia wa venga lo nau so. Ona so sailo le fia le pipile mo muli a Ioane ma Peteru e tala ingo tala lei ma folfola atu toi tu mai o Yesu a wai tai o no. Ona latu po ina ilo Peteru ma Ioane ma wa ave e whapui ma loka il molpo. Ina ua olan ma la maltaya. Ona a mia la leo Ioane Peteru lumo la us faitau lang sili. Ona whaatonu atu lea. Whaatonu atu lea i lau so, ina ia awane i toi tala ina e peo le mau o tuol tatu le son. Awane o latu toi whalonga toi tala i le swafa lea
o Yesu le o fa pe o to tu mai yo le tali la na Petero le na tali atuai e lo foi tau lang silo au foi tau lang silo no le tua pe tonu i lumo le tua na ma fa longo ia te o to ai ma te le fa longo i le tua ina filifili o to o wa ma te le ma fai ona le tau tala e me o ma ai ai ma me o ma fa longo ia yo ele me foi mangungu o le tali la a Petero ia e la o staulanga ele me foi mangungu ele me foi na on ma le tala ia ele tala le e fa tau ngal tu ma Yesu wa o tu Yesu le ano to fa sa te roina le ana to sa waina ia ma fa sa te ron fa sioti a te a le o tu mai le lo foi o le tua ia Yesu na o to e fio le lani le la o matu i loa fa maundia wa sa matu wa ai sa matu fa longo ia na onga na matu muri ya Yesu Kiriso matu ni o lau so o Yesu iona a o ia tu le ole la usta ulanga ia Petero ma ia nei na ia au ne to fa longo to la un so fa lo Yesu Kiriso i tono no Israel mai se Jerusalem iona tatala le mo to fa sa o loto ai no to ia fa longo to o lo la unga pe lava le fai pe lava nga luenga le ala so ile malmalu on to mo dia la le o to mo mai ma to abil fat pui ai po ya ilo la angelo le tua tatala mai le ya Yohane ma la so mali fat pui fa tonu le la angelo ya la so le foi mai le Yohane ta nga luenga ta pe lima fa pe suri ma luas fu a o to mai pui o le falo ele angelo le li il po wana ta ya te la to i fa fon fa pe at ina wi o to ina tu le mal tau tala tu le nu upu umala vole ne o tanga lo fa to no le angelo o ta tala mai le angelo le tu ma fa pui ala la va yele o le o fa pui e lo ina ya la so ina ya wana ya se tala ina la to ya so la angelo o ina mai le tu le angelo on fa tonu le angelo to wolo to te tu mal ia ma fa wolo to nga le on tala inga le upu le ola tanga e fa tau ya Yesu o to tu mai ia na to fo ia i lo la so il mal mo la unga ma ele nga te to il mal fa pe fo i fale o ainga o tala ia il tala leima o to tu le di fa ona ona to fa long fo ila le ia yo o la fo tau langona to mo lia fo ila le mo to mai fa to lu le na mo lia la vai ina nei la va sol vaias on to mo lia la le o to avel fa pui ma ona mai le fam sinonga la le lu mo la Santorini au Santorini o la to io le council le pu le malo Israel o Israel e la lu pu le al malo Roma ia le council le no Israel la to te va ia me la va to tino al malo Israel ia to foi mala tu tapo inga msauninga ma la to tangata ile ngaluenga lam tau pelim fa pelu sufitu sat fa pelu sumalaiva mai wala to tai mai ya te la to la au apostole ona tu waile lu mo le fono le la Santorini on sili mai lo fa to la sili ya te la to fa pe mai pena ma to le ma tu fa ya to e ya te o to ia so ia le to ya o le nai ngo fa auto fo o to fa tu mu Jerusalem mai la o to mtau mo to fia fa o mai lunga ya te ma to le toto na tanga to Yesu yana to Italia tu foi lo Petero iai i la Santorini fa peato e tu sono silo lo mato ana ile tua i lo mato ana i tangata o le tua tatu tama wana to fa tu mai a Yesu le na fa siotie o to lo o to fa to la au o ia wa ve na ile tua i lo na auto matau le li ile male le auto matau le li ile male fa ola na te avatua ya Israelu le salamo mal fa mangalino ang sala o ana mori maui o ia foi ia mea o i matou ato foi malanga pa ia lewa foi na tu ele atua ye ana ia teia yo tali atu la Petero yo to si fiena man to Petero le e fa la ia ta fia Yesu o e te le on maliu yo ai fa to no atu Yesu satani e lo se
e le se o tua ya na le la wali wo Petero ia le na fa la taina Yesu ma ia fa fiti ya Yesu fa tolu lava ia na vivina ile o moel il ta o po na fa msina da Yesu e ka ia fale fa te lang sili ana vina ile o mo na la ngona ile Petero o ia fa fiti lo na li fa lo na fa mai lo tusi ona ese lo Petero mai fa msina mai lu mo le li fa ola ma lu watu fa to anga Getsemane ma o ia tangia ile tu e fa mangalo ia o ia fa fiti lo na li fa ola ina wato e tu mai Yesu sa ili le Yesu ya Petero no fa atu ia na so ia fa ya Petero ma te fe lo ai kaleia na wa fe lo ai la Yesu Petero i kaleia ia na fa tu le Yesu a Petero e te lo fa moni e ia te fa tu le Petero le ia we lo te lo fa ia te fa atu fa tolu lava Yesu ma tali wala ngona e Petero le a anno ma le winga o le fesili ale li fa ola ia te le o to tu mai la le me ato fai ia Petero le o fa ma ni e moni Yesu Kristo o io il Messia io na le la o mori mau Petero o sili atu ona ia fa ia mori mau sili mai lona loto o li ua ato atoa na te le to e fa ia le mele o le fa fiti le li fa ola a ia fa ia mori mau sili mo le li fa ola ya wai tai la mo matua loto tinga ai tai tai yon ma la Santorini o le tu la tu pulo le fa sotti lo fas e lo so a wa to e fio Yesu lanyo o mo to tu mai lo fio langi ya o no mai lo le nga pa ya le la o tala le tala lei ya o to ya i tai le mo fa mai la fa sotti lo so te mira na fa to lo o la Santorini umana sasa la so on va tu le on o to matoi falon o to la wa ina le ya on to fa sa lo to le la so ya o on to yo fo man mal ya ma to fa nga luenga e le la o to fa nga luenga ma o le nga to mal mal la un ai le e to tu mai Yesu a wo i fale o fa i lo tu i fale wa siasi a inga ya wa fi afi ma fi tanga to li wo mai wa le nga to ina la tu tala o foi va venga te tele fa malolo mai te pili lea ia matangata o mai la tangata la to aingo mai ia ma wa fa malolo foi va venga la so yo to fie la ia te akono to fitu ma to fie la to ese te fano Filippo to mantua ia Filippo lena ia baptiso ina le unuka le ala no foi mai Jerusalem to foi a Ethiopia ya na ia ma Stefano le na sawaina mfasio tia vitongi ma ile fai ungo le fitsful vai so sa na to faina le tu mo le no Israel ina ia salamoai lava no muli lava le mo le no Israel ina ia salamoai ona au de fio mai Yesu e ama fio mai Yesu ma maliu o to tu mai a salamo fa wale na luenga Israel e be manu pa io le tu a faile ai la fa peona fa wina ile fitsful va sale fa valoanga fa se la wi was fulu tau sanga ile ti a to sumatas a to te mo ma tu so tani yo lumta o pe i vale o mata tu su so ine non fa pe lu su fa lu su mal fitu na lo yel fitsful va sa o i tu la fono po principal fa valoanga e tasi laso tu samar tau sanga tasi fitsful va sa fa se la wi was fulu aso fa se la wi was fulu va ia tau sanga mai le ti la mo lima se la fa se la lima su mal fitu ti la mo ai fa iu atu le ti a to su mal fa tau sanga nan fa si ti ai se tfano ya le fa iu ngo le fitsful va sa ia po fa se la wi su tau sanga na to fa ina le tua i mo Israelu ina ia salamo ai ya fio mai Yesu ia to atuela vanole si o tau sanga ti a to su mal fa ai petai ele salamo wala tu fa si o ti el Mesia tato ti offo ai ti offo le alofo le tua to te mantua le tali a Yesu a Petero a Yesu te to fa mangalo ye angala mai a to fa to le o Petero fa fion ma to fa mangalo fa fitu tali Yesu ele fa fitu fa fitsfulu ma fitu
ne fitu fatele a fits fulu fase la uiva fulu fase la uiva su tau sanga le fatau Yesu e tani non tau pe iva fa pe lu sumal fa lu sumal fitu ato faina le tua ne fa mangalo Israel pe sala moto e la vanoa these are principles of natural justice e follow ile tua yana principles e foi follow ile mal fengo no Israel tu leva no tangata pe se ina ia fa sao im fa le ia se mo se ia masala mo io nana tu ele tu leva no ia Israel la no muli la valea e fio mai Yesu ia lo la tutelia ina al faultanga e peta ile ai wa fio mai Yesu la tu fasiotia offo me fai no o le tua ile mesia na la tu fa tele mo fia fitau sanga ale wala tu fasiotia ina wa fio mai Yesu le lo fasioti se te fanno le tasio to fitu o te akona le fa mai tu so ngalo se te fanno fa tu muina le nga io le tua and ia fai va venga bia la ngatu ile no o Israel ta watu ate la to wala tu fasiotia le mesia o se me silanga matuia ise te ngato le no le tua ne ia fai o non fasiotia le mesia ale o fasiotia ta io no le tua and it's a capital crime no fasiotia le mesia le capital offense ile no le tua awa le fa tali la to le mesia o mesia la ve ia la to ma fa le ina la to ale wa fio mai so la to la van la to fasiotia is a capital offense ita io le malo o Israel wala tu faye le mesia le li ela wala la tu fa sa wa ina mela le o tupu ele wa fio Yesu lang mo to tu mai Yesu mo to fio lang ya le sa wa ina la so ma le kale sia a Yesu ono tan foi na ia tatau ilalo le ia le tatu nunga le fa pe to mai Yesu le na la tu fasiotia o wala nga e tu atu yo la to lunga fam sinonga ela tato te ilo aile le matauti o le mele o tupu ina ia tau faie tau fiofi ma tatau ilalo tala inga la apostolo ma le kalesia Yesu le tato te vaile wa hola le kalesia le wa hola le kalesia le wa mata sawanga le usawanga le wa mata fasioti tangato le kalesia e tai o no le tua ono la tu ton faila vaina ia ina ia au ne o la tu to fa longo to ta la ia ta le fa to ia Yesu mesia le o to tu mai o tu po le kalesia nga lo ta po ono fo pe fitu o tu po foi la fionga le tua o ma to fa to teleina le o so Jerusalema wa ana foi taulanga to tele lava ile fa to tua ne wo lava foi taulanga o lava ye ia sa la to fasiotie Yesu ia ni so la to wa pa pena la tutalia Yesu no tala inga la so wa la to ilo e moi ia la to fasiotie Yesu ale to tu mai e moi lava e ui lava tau faina ia ta ofia ta la se ta la pelo no mai la so foi nei nga oile tino Yesu le po mo moi ana I lo le lava la voi taulanga le moni ma fa ma oni o le moni ma o la so fa tau nga I tu mai Yesu because ele ma fa se station na nga oi mai tino maliwo o Yesu la leo fita Roma malo tele atu fo ma tai o no le tu o Israel no la tu nga lu fa ta se pui le mele wala nga o le maliwo Yesu ele se mele it is a national crisis man la tu ele me siria to e pui ne o ne ese sinate na te ngawia ia le tino maliwa Yesu pe se me tu kwai tatu ilo ye le se senga o le tu Yesu ma tu la salo to ilo le te nalan tu la salo no Yesu na ia fa tu ina mai la salo ma tu ma ilo na fa aso au Yesu na maliu no tolu tu mai lo tolu aso pe ia na fol Yesu tu ina tu la te tanga te ni fa sa te ruin ina maliu nto tu mai le ia so tolu ala salo na to an fatu mai Yesu ele se fatu ina mai Yesu ele stangata na lu tonga mau yana wala watu le ya Yesu ia tu la ia sa fafo pe na fa Yesu ala salo ana la matia ile ona la salo
na la matia ilo la salo ono Yesu na tula i mai o le ita ia Yesu o tangata ia na la yon la toa na to ita ia la salo tan foi fasioti la salo le simbele anga la son foi a epipi ia Yesu e ino si ai fu o e laulangi e la wa ina o te tu mai foi la Yesu o la bo to o la mai la salo e o te Yesu to mai io la ba o la salo ona la matia to la matia foi lo le o la salo langa o le o Yesu le to tu mai le o Yesu foi le fa tu la salo e lo wa to la matia i lo la salo sola i lo la salo ma io se le mon te mo sawanga le wa matang sala laule ia le kalesia fo male le nu o le kalesia le fa tu ni Yesu le tala inga tala leima le to tu mai Yesu o sala la wa matanga na o tanga te i sino fuang o la salo la walu le motu le ta o ku Peru Cyprus i la lui fo Turkey ma ina ela tane le panona Israel na walu o sola ia la salo no fuai nana to yo laila na o laila salo o tu e Paulo panapa la to ina fai fi awai la salo na mo o ma tosu to sanga si ona toi maliwa la salo na ile tunga mawa la salo ina ile motu le kupere i lana ka Cyprus na ile tunga mawa la salo e o ma taimi na ina ia fa upunga ila tombstone ila na mafa malatu o la salo e fa aso na otiai o le walkeriso no langa obituary na lona ma fa manatu lona tunga mawa o ma taimi nei na tu sia i upuna la salo e fa aso na maliwai o le walkeriso a beautiful man ia foi nei ma fa manatu la salo o le walkeriso a pai o mai le otiai ia te oe maunga ia e tu sia i so punga fa pe o lo swa fa lea o le wo Yesu Kristo la salona ia tatu i lola ia la fa ino le olo la salo ona langa le uto tu mai Yesu ai le la o ta ofie e ta o Jerusalem ia tala inga la so mai la to e ta to te lo ai la le mta tia tele le mta tia tele o melo o tupu i tono no le tua ona langa ta o no le tua le wa in wa vai ma wa fa ina i le molinga le wa moli ai e la so o la to fasio tia le mesia ya on nisi alma fuanga sili la ona na te enai e ta o no le tua le toi tu mai Yesu on tu langa na wala la te no toi tu mai Yesu because fa pe Yesu le toi tu mai o Yesu le mesia no vingo la to fasio tia le mesia o le mafu anga silina na len la tu tang fai ta ofita la ingale ko se la ngol mesia le fa te le Israel le nu ole tu le fa te la to tasi le to nunga ma oti ma losi lo loto i tu tonu nu Israelu o la fa te tali la tu mesi o mai la te minei no to tele tanga te sa i ju tanga te lo fa te ten mo la tu mesia ai la si o foi no fa pe wana fa si o tiel mesia o it's a national punishment la yonga na tanga faia ia tai e ta hofi le melo foi e tala inga la sole ona le ngo moli ai la to fa si o tiel mesia no le tu ya e ta to te le mata tia o le mena tupu i Jerusalem ma Israel iona po Yesu Kristo ono Yesu o io le mesia e ta to te ilo ai le monio la fionga le tua wa e fai ngofia la vona ona fa maunia o to tu Yesu pe fai ngofia fa maunia le to tu Yesu ele se me fanta pa wale me fai ele so o la to o le fai tai o pa me fai tai o le mai le tino mali o Yesu ina ia fai lo ai il moto tanga fai ati ila e se se te inga e pelo tala inga la so ale tino mali o Yesu le i ale pa wana that's the evidence
a le mele o tau fai na ia totongi fita Roma ma tala i pepelo fa pe wo mai lo so e ngoi le tino Yesu a mo moi fita Roma. That's a propaganda. Ta to te lo inai le tau fai na ia ta hofi le upumoni e te le fai na ta fia e te le anga pa ta fia le upumoni e te a fai nai. Ne wa fai nai ta yo nu le tu wa fai nai le nu le tu ono la to tau fai ina ia ta hofi le upumoni ma ia na le upumoni ma ia fa le ngaina no le mau le so Yesu e o ne o la to tala ia o to tu mai le Mesia o la to fasiotia le Mesia o Yesu Kristo ta ona fo a silina na le ngala to te ena to tu mai Yesu iula na la to te le mfa yo la to ko ele mfa na la to a mai ele tino mali Yesu se manu mai ma mali tino mali Yesu mai le malwal no mai lo tanga to va ia in fa ma ni ile ya o me ia lo so yo o fasioti lo so kasi ole it's a capital crime lo foi o mole mau treason et ta yo no le tua yo lo fa pe ma la to fasioti msi a ole ele tino mali Yesu Kristo ai le foi la to mo ele tino mali ale o to tu Yesu e na fa ma ni ai le moni o Yesu Kristo le Mesia le o to tu mai que se le foi la to mo ele tino mali Yesu fa ma ni ai fa pe mai pe pelo lo so ma fo anga sili la nana la inga la to te ena to tu mai Yesu ona le ngai lo ai o Yesu Mesia a wilo ai o la to li o la to fa ia la sala tele lava o la to fa si o tielo la to lava Mesia ta to va ai ta si lava ngai i ma fu anga na la to fa si o tia Yesu o le si ma fu anga na la to fa si o tia Yesu ngai ele efte na ia o ngai Yesu ma traditions ma me ia fa ia fa inei ta yo no ole tua ai mai se le maftanga fia ia tangata lau tele fa ine ia Yesu ai pe fa le fia ma ia la ostaulanga ma au farsai o mlato ia fte nai ma Yesu ai fia tele ia la foi taulanga pe na ta fia tele ia tangata lau tele tangata anga salama mlau te lona o tax collectors mlato na ta pole ma te mta pe su tasi fo pe su maliba o sau foi la tele o tangata ai o ia mainu ona la to foi ane ai le fa auta o tangata ai tele malinu waina o le wo te lona mai ang sala ya Yesu Kristo a pole mela na pe o se la to ya Yesu me la to ali o le o taita no le tua pela ona la ngai ele fia la to mio ma tangata maulalo au Yesu na wa fio mai e fia tangata lava ya mai se tangata sala na fio mai Yesu ne ya la ve ina fa banga loina eta portina ya Mariel Makatala to mortala ina wa in maite Simona le pela ya Yesu Kristo ta maftanga ina fale ona ala to ilo Mariel Makatala Yesu mala so Yesu ma yutal falata na tatala ta ina ile Mariel me fango la pasa ma le lingi le perfume le nato fa ina Yesu Kristo tatu masani tala ona ita ile o Simona le ang hosting ta maftanga man ya mai se yutal falata mari taimina ono manatula to fa finale le loa Yesu tinale anga sala ya fati Yesu ya tinale ya alo fa mangori na sala tangana na tua ilunga ya yuta madu ese mata maftanga le malu rola vai oi falo falo lostaulang sili ya mafai pe fia tu pe songia ia le la ia fala taine ya Yesu ine ela tu fasiotia ya ona totongia ilo yuta fai taulang sili tu pe tosfu yona la tu le yuta falata pe on tato ilo tala ya mse oina fa sa le li fa ola o le si mafo anga na la tu fasiotia Yesu pe na yo la tu loto taita yo Israeluia la tu fofanga le le aso la tu fasiotia Yesu ono tu langa o Yesu pe folinga mai na te fa le anga ina ya le anga nu the culture
culture ma tapo inga ale no Israelu ato fo ma traditions ale no Israelu e pe fo nei e se a onga Yesu ile winga leo le va ayatuma ma vo fonga ataitai ya onga Yesu e pe ele tu saima ma lato tertonunga ele metonga yai ya le kalesia ma fengol no le tua tato ilo e me sina so se tunu lava e al sapatila o tasina me sina me pa ia ale no Israelu e por tu spa ia fengenga tuai na taimi leo Yesu na fengenga tuai so o me sina ia le no Israelu o le no Israelu no na fatuina le tua ma ta o le no pa ia le tua no fifilia le tua ya o me sina la ia la tina ino le malo Israelu e la wilo a Israelu la langi atoa e na po e lo la tu spa ia o tu si le fa e o mai ia ia tu la fono e fa tu la ile malo o Israelu ma le lo afia o mai la langi atoa e tu spa ia mai no Israel no o ale tua so la tu spa ia dasina me sina no Israel ia ma la tu sapati asfitu o sapati le o polo inga le tua wa tawe wa take Israelu tangata o saita tangata yute o la tu sapati pe wala ngolato elena mai hele tua sapati ai le fa pe sapati tangata yute o sapati le tua o fofuang alena mai ya moser tu la fono ya lena fa tu ina mo sinaia ia le kalesia fo ma fatu ele no le tua ma se o mai te me fio mai Yesu ia wa vera sapati ma national identity tasina me sina no o Israel o tau singa sapati asfitu e ma malu pa ia pui malu e tu la fono malo Israel ia sapati asfitu ine awana ia awana ne to solia se tasine te uto e tupule e ta fanga pe sa la tu fenga yai I paponia o isi me e lo ai le malo Israel o la tu malmalu I mona sauninga I mona tofi mo lunga fe tau lang sili ma lo fe tau langa ma au salvi o me na sa I lo ai le ya Israel ma nu le tu I malo on la tu malmalu ele yo ma sful piliona ya aurona fa aluina Solomon el fa wina malmalu ele foi to ina ia silver ma bronze me uva pena so ele tongo fiel fengon malu e Solomona tu pena fa putu lon tama ta vita ma fa we Solomona over ma full biliona tala America ia le tu pena fa luina Solomona mo fa wino le malu I ouro fa pena te wai to tonu ma te wai ia columns we umala we fa forma so le malu tasi le national identity mo no le tua foi nei sala wi loa Israelu I ona po ato mala to sauninga fa tau sanga I tau saminga ia il paseka ia so fa sinonga me va pena ia ato foi malato meta mafa ele lato tele tau fia le ano poa me inosia me na sa ilo Israelu I malo umo langi I longo fia tanga te utaia lato soifua malo ne lato health lato telefa ngaina ni me ona ia tapa ma alcohol lato telefa ngaina ia ano pua me o pena ia o inailo aile lata mai tele mal foi nei o le fa uno malo Israel o ngala fa tununga mai le tua ia martelo isi me sina na no le tua I lo national Jewish identity I lo tangata yuteia I lo le malo yuteia la langi ato I malo isi malo ia le wa fio mai Yesu ia o ia fa malo longa I sapati e pe la wa tinga ai loto tai ona langa o le image le la to malo o e ta ua ia la to me pa ia no Israel o me sina ia malo Israel ma le kalesia sauninga I le tua o tau singo sapati sane faini fa malolonga me pena se uma sapati ya folinga mai ala to o sori Yesu sapati o wi fa langa ina tu la fono ale tua me ia fa to Yesu le ele sa
le whaamalolonga le saleanga lei i le sapati o la tu whaia mea ia a ele o ni mea tu saima ma tau singo le sapati le whenangalo le tua e o fwe la i ona so ia o le ngato o Yesu whaamalolo mai ia ona so fo o pe ia o muli atua ia Yesu o la tu o oti i o seito ma wa ai i sapati le ala mea pena o mena e sa i tangata iuteio na ia whaia i laso sapati ia o le whaia lau so ma o ilo ai pe o le se respect a Yesu mo na so i mea pa ia le nu o le tua me langona na sa o ifo i tai o nu o le tua fa tawa nga Yesu fa maila Yesu o yo le Mesia matala e so o Yesu le la to fa si o le Mesia a me ia na tinga ai ia le nu o le tua i le taimo Yesu ia na o onga so ma le la wa fio Yesu lango to tu mai ia le wa tala e lo na so la wa apostolo ia to tu mai Yesu fa pe o le Mesia ana da tinga ai tai ngon nu o le tua le ngata na le si mena la to le fiai te li fa lo pe fa tu se Yesu o ia ma le tu ta ma fa pe o le tu ta malo ia ta o fo le o tono o ta ma pe on ma wale yonim ta pues full o fa pe to full o nei ma ta ma e ta sia ma ua ona to fta ngo fielo yute ma eftong ya tu ya eftong ya Yesu fa tu le Yesu ya ila to e telenga luenga le no fa ya to o feo ia ngā luenga to te whitongi mai e tau ima. Ia e whai mai le tali ha. Tangata iuteia. Ia tangata ita iuteia. Whape mai ele o se ngā luenga lei ma te whitongi ai o ima. A ono upu leanga i le atua ua be ua e whai mai. O oe o le tangata. A ua e whai oe mātua. Ia oe o le tangata ua whai oe mātua e whatutu saina oe ma lo mātua tua. Lo mātua tua se fua e le whaia me ia e te whaia. A le ua e whai mai oe one. O le tua o fa tu so e ma le tua ma o wa o mo ta ma e tu sa ma o na la inga ma ina fa sioti a Yesu me na te telo me te tele me na te tununga o te tununga e o la ile me e o le tangata te tununga fo e o te tangata me la na tu ra sa ilia e fa me le Ioane lima fa upo suma le ono suma fitu suma valu ona tale atu le Yesu ya te ilato lo nga lue lo tama yo o mai lava ila so nei o lo nga lue fo ya o le mele wa tili e na sa ili yu taia e fasioti a taia ona ele ngata ina soli e ia sa pati a o feta lai mai o ia o le atua lona lava tama o ia fa tusa o ia ma le atua ya e me fo ngana na lengtam fein len na la ing fasioti e Yesu na langa o ia soli tu la fono me pa ia le nu o le tua me sina no i lo tangata yu taia la langi ato ia to foi mai o ia tu sa ma le tua Israelu a o le sau so sapati e tato te i lo inaila ina o to tu mai la Yesu o inana ma tu ai fa ma ni ai la e moni Yesu a foi fasioti o no o fa pe o so sapati sale taulang to tu mai ya le o to tu mai Yesu o fa ma ni ai e moni o Yesu le Mesia e tato te ilo ai le moni tele o nga Yesu ona la o to tu mai e loa moni ya o nga Yesu i me tupu ya Yesu le la o to tu mai Yesu e fa ma ni ai ana o nga e moni ana o nga ya le la wa mata ta wa ta yo no le tu ina wa to tu Yesu ma ya le wa fi Yesu le lang ya le la o tsa wa ina ai yo na so la lang nei ya on to si fi ina ya Yesu sa tu sa la tu fai upu fai ya Yesu ona la ngan la tu lo le ya o nga Yesu fa ma Yesu o yo le Mesia o le wina mai le tu e la ve fa ola Israel an la tu fa sa tu lo o Yesu fa pe mai se tatu vai la ye pe mate fa ola ia pa wa ye fa mai Mesia mo le lu kam ta pe lu su tolu fa pe to su male lima wa tu mai le nu ma mata mai ya Yesu lo sa tu o la ufai pule foi wa ta we mu mai ya te ia fa ta si mai la to nu mo to tanga to fa pe mai na fa ola ina e ia nisi tanga ta pe ola salo ina fa ola ia e ia ya te ia pe a fai
o le keriso le na o filifilia le atua. Ni a fa keriso ia, o le keriso le upu eleni, o le upu mesia, o le upu e Peru, e tutuso winga le upu mesia, ma le upu eleni keriso, o le ufa wina, o Yesu keriso lea, o le vema mesia, o le vema keriso, mo le whaoleina o laulangi. E la whai ma iei tangata ia, taita ia na o iei Yesu longa sa te uro, ta uemu ma whai upu ia Yesu longa sa te uro, whapea atu o ia lea ngai e whaola la salon, to e tu mai la salon, tangata ia na whamaro lo mai. Si tatu vai la peto, no whai em to e whaola mai ia, wa un whai mai o ia le mesia, o ia le keriso. Ia, mela na, o claim na Yesu, lena la to fasio ai, se vai la iai pe mo o ia se mesia, o al mesia sa o whaola, e se vai la peto e no fo iam to e whaola ia tia, e pe o na whai ia la salon. Ia ona, ana mariu Yesu, a le o to e tu mai. Mena na e tate vai foile I pangota ia sa ile tu tawang vale o Yesu I lukam tau pelu su tolu fo pe tolu sumaleiwa o le tasi fo yo ena pangota o fa tauina o upuleanga o ia Yesu o fa pe mai a fai o le keriso ina fa o le ia o ia te o ia ato mai ma o nei a wata le atu le tasi o va ia te le tasi pangota ile tu tau va ia te o fa pe atu e te le matau e ile tua ino na tātou sala whātasi mai ia. Wa tonu lava la tā sala, a wa tau ia mai tā ua e tusa me wa tā whaia. A o ia nei, e leise me e tusa, e le tusa na ia whaia. Na te le I whaia se me e tau e ang whasiotia mwha satorina. Ia, a le pangtale tu tau. Ia na whai upu ia Iesua, pe a whai o ol keriso, a whai o ol misia, a whai o ol whaola. Ia e whaola ia to e whaola mau. Ia sai loa tangata umalawa. A wa o ngā Yesu o ia o Mesia. Le ngato o tai no Israel. Ai o lawa I pangota. Ia tangata lau telo nu o le tua. Na latu ilo ina. Ia o ngā Yesu. O Yesu o le Mesia. E le whapela na o lau so o na o Yesu. Ma latu ilo ina o Yesu Mesia. Te ilo uma tangata umana ia le moto tangata tua fia. Na mulimuri e whaita wafe mafe. Na mulimuri a Yesu. Na latu ilo le leia o ngā Yesu. O ia lava le Mesia. Ia le lau fasiotia. Ia o na o latu ilo inai. Ia lau tu e tu ma Yesu. Ia lau o latu whaalonga lau so. Muli mau ia Yesu tu e tu mai. Latu ilo leia e mo. Na le ngai. E leise sina. Tu atu le tunga mau foi ne Yesu atu le ai ma se sino ia a fe mo ia ile foi na abele eta yo o Israel e na se mea na o le tala e fa ale anga tu le so la to o la ton fa si o tiel mesia ele foi la ton na ina tino Yesu pa fa po ia se me no la to te me el moto tanga te fa ilo atu ai e se lo so ia wa apostolo Yesu mo to e hoti la to ya le melo ia ia le wa la to manipulatinga ia tartonunga ia lo la tu tutongia le tangata fita Roma ina ia tala fa pe le no mai lo so e nga ho ia tu le tino Yesu a o moela to ile polea me la tato te vai e me te tele e tupu ina o to e tu Yesu e tele me te tupu ina o to e tu Yesu e lo ai e pe pelo tai ya me tonu alna na le la tu tam fai ina ia taufi lo so ta ina ia taufi wai langa i loi la tu se la tu pelo e la tu tam fai tu tongia i fita Roma ina io e ta la il pelo fa pe mo mai ngoi le i loi pe pelo tai e loi mo la tu fasio tiel mesia e o tau langa ina i la tu ina o to tu Yesu mai ono tu po e civil unrest the civil war pao ina ta la I pe lava ia to tu Yesu ono so ia ai wa mata wai ma fe ia tai no Israel wala ngai ono tu po e civil unrest le ngato isi mea e tu po mai no to tu Yesu o fa mani e moni valo anga Yesu e moni Yesu ne ia valoina e to tu mai la stolu la alu o la stolu ale to tu mai ai la stolu ale nga no to fita yo ya ka ya fam feita lang silin ta wa ti o le to tu Yesu
na la tu wa ia tu ma o le se su tonu ia fa tu le ka ia fo ia va tu tu pe tong ia o to ia to wa ta la ile pelo ele no mai lo so ia no ai lo yo mai la vai e taimu o tu so wa ia o halu ar tala na fa mai ele o lo so na to Yesu la nga o propaganda na ilo ai o me na masani ai ma lo la to te faia o la to faia ni propaganda e ta o se ai se me sao pe ta fiofi ai pe tan wai se me sao ina ia o ne fa ina ta o malo me na faia e la foi tau lang sita foi tau lang sili o la foi tau langa o ta o na o le nu o le tua ta le kalesia le tua ale o la tu faia propaganda ina ia fa leanga ia le mo ia tala inga tala lei e fa tau ngal tu o le mesia o Yesu Kristo le ta te le nai o tu Yesu e lo le powerful te lo Yesu very powerful o tu Yesu ele ma fa istangata na oti ma tu mai ai ele natural ele natural ele si atambai o se o ti ato tu mai ai o le mena na le tu fa yo mena so ta le ila le connection a Yesu malon tama is that close ma moni ma la miotono man ile la maftanga malon tama ale wo to fa to nu ina ile to tu mai Yesu ona because la na maliu Yesu e fa to nu fil malon tama ina ia fa ole ina tanga ila langi tanga tang sala ata to te vai ai a wo lo ila mi le tonu o tanga to le te ingon malo le tua ai ai foi ele foi la tutto fasio tia Yesu a fo tu mai to la salon foi la tu fasio tia a ola tu lo Yesu because la la san fa tu mai Yesu a tu mai Yesu ele se singa la tu ma fa tu mai Yesu o Yesu la pa yento tu mai o le tu ta man fa tu ni ne tu mai Yesu ma ele ngang pe le tu ana tu mai Yesu Kristo le mana o le tua ya ta tu le na Yesu moni ia fa ma ni ia o nga Yesu o ia matama e tu se la u ma o ia le mesia o le tua o liu tanga ina e fa ina la lang le o tu mai ona mali o man malo ya ta tu te le in le moni tele very powerful mena tupu ya Yesu ila la langi nei le ma fa ila ta tu fa si Yesu la ngale peo o la salo e to yo timba au Yesu la tu mai kasi ai le fa pena fa tu mai ses tu mai ia mai loti ia te ia le mana fa le tu to mai ia le tu ta mai le ngang pe le tu ia Yesu Kristo ina te fa tu mai Yesu ma tu ngam embe ta tu mo tu se Roma ta to te vai ai le mo muli no o Israel ile tala inga la apostolo wa mata wa ile ia ta yo no wala tu iloina ele tu this is a new movement, this is revolution. It's a revolutionary crisis lo tu putono o Israel on because lo va atu tangata foi ta wafe matangata foi ta wafe mafe tangata liu mai leas yo la ve tangata foi ta ulanga tangata mo dungo malo liu mai ya irta la inga ala uso so olen fai la session ta fili le kalesia formal lo tu fole wa se dongo sawa ina fa sala lauma wala nga ele me tupu mai Israel le wo matau tai ona falling mai ele me te le la tupu ile nu ole tua ina o to tu mai Yesu Kristo an metelelna ele na la tu fasite se te fana ya o tapu ni ale loftu no le tua wale to ve Israel manu pa io le tua a wa ve ma nu wala tu te enal fartang wala tu te enal li faul la tu fasio tiel mesia ma wa tapu ni ale loftu no mole nu ai le motanga te tas mole nu a Paulo oli yuteia ai le na vala wina Yesu so a tapu ni ale vala wino le nu le to ave ma nu ole tua a lo mo le ba no mo tanga te te u malava ina ifa pena talia Yesu mal fartanga ina ola to mo le fa va a le ta to te vai ai ina ua tupula meia ita ila so le fa la ta fiona ton fa lo o ta no Israel le fa le counter attack
le counter attack la na lenga tongi fita ia ma fa ia yo tala pelo ta pe me ta we to President Trump more fake news more propaganda ta pe al mele u fa ia ta ia i fa to ma Yesu more propaganda mena ina ia fa se le mesa e fa ter tonu tanga te sa o se ina ia ufi ia me lo mana o tai ma la vea ila to ma se me se o la to faia a tu la fono e iwa pe onta to ma sa ni ai au e te mon ma pelo ile lo te toa oi au te mon ma pelo le toa ia le o faia ta no le toa o le ngato la to fasio tie Yesu tu la fono ona au la to mon ma pelo le na la to a tongi nai tupe e la fita ina la totale ia le se e propaganda e ia ufi ai ia la to ang salatele u fai capital punishment capital crime o la to fasio tie le mesia le ali o me la vai lo tu foi la vele kale sia le tua se o la fi fa lo ma Yesu lo nga lu ele fili fa le nga le tua la to te la lu te Apollo ina ia fa se le upumoni ia o se e me la tato valo ina tato le tua i fe wa ngel to ine o tato tala ile tala lei ile atu lo uma no wo mai le tu la fam sino ngale tu saudi morto fi fa lo mai Yesu vala una le tu mo la ne kale se mun ina io tato tala ia le tala le lei awa le lo ia o se fa se la langi na lenga na fili na venga na te Apollo ina ia fa se o nga tu spa ia ma o nga le tu ina ia fano tangata na maliwailo tato ri fa ona mo e counter inga lo pumoni le tu counter attack na te Apollo sawa ina ita tom sawa ina ile kale siele ta o mai la fionga le tu e tengo le un e popo nga mo fa na le tu o mai il fa na le tu o ya to si polo inga le tu ta file mau ya Yesu Kristo la io tatu on sai polo so ma tatu ta la ile tatu fia le wala ta la fio fa lo mai Yesu e tatu te tan fa ina ia ve tatu manisi e tala ia moli mau le upumoni ta la ile tala lei ile la ve sia nganga mo le fa vau le ngana tatu mon mawat mon mau le lofo le tu le woli wai tatu mani ai i fa pe le fa mo le ai nisi ia fa le nai nisi nganga mo le fa vau e tatu te io tatu lo tele tala inga tala lei tatu tele fiu i met stupu mai o a meti ngala langi nei e pena lo ngalu le fili lo yele nga yo le tua tatu te tua iai e fa mal si e tatu ai ta ngata e fa ngale fili ne e fa se ai le mole mo mai tu se roman ta pe suma leono al fa pe su fitu o te ai o yatu to le u soe yo to va ai e to suai o e fa tu pu fe va inga ma me to suai ai o me ia le tu sa malmta upu wa o inai o to yo to liu ese mai ate la to a wa o e fa pea ele au ona ila to lo tatu ali o Yesu Kristo a o la to lava manava ma la to fa se i loto tangata o le manatu leanga tangata fa ingofia simple mind naive people e fa ingofia le fa se e tangata fa pea no la to mai tala i mai folinga mai o le tala lei o la tam fa ina ia fa manui ai la to le la tatu fa te fa mai o la to ia no la to fa ne ma la to lo fa vi e tatu te se ai tatu sa mo fa ingofia fa se ingofia e sa wa lea se e to i fu lea mai e se e to i lava mai muli to ia mo i me se me valea anti Apollo na luenga se lo fa i la langi ne tatu te iai o tangata le tua i e te matala e te matalia e te ata mai fa le nganga mai te pupula o la ai fa le nganga ina ia e lo le melo lo tupu e te lo ai le se senga e ale lo susu ina la fionga le tua mai tu mau no pomoni le romam tau pe suma e fa pe suma va na rom tau pe sulon fa pe suva a o e fa pe ele o ne la tu lo ta tu Yesu Kristo o la tu lava manava
ma la to fa se I loto tangata o le manatu leanga I lo la to fa ne ma halo fa vi o se atu ai tangata ia wane e whaingofia na e se engofia ia e loa ia tangata e fia tele fa se e tangata I upu whaini fa vi ma o fa oso ai lo mita vale ia e te se ai ia e matau ile tua tu maule ali ia tamai fa leanga e be intellectually honest and spiritually smart ne ia e loa fa le ia la fionga le tu male pomoni mai le na lu ga tia polo tam fa se oi e yo ane luam tau pe sfulu fa pe sfulu ma su martas pe alu atu ia to se tasi ai le molia le nei lava ta upo fa tau ngai le pomoni ya Yesu au to talia o ia yo to fale au fo ito te o fo lo fa ia te ia wa o se o fo lo fa tu ia te ia e fa tasi ai o ia mana ngalu ngaleanga e manino ele fa pela tatu ngaleanga tatu so na faita ngato lo le ala tole ele anno la fionga le tua le ai lo le mena le na mia ale na mia I lo fa auto tamo ta to fa tete au ne tatu se ngofie ni a on se ma foi nei uno fa più ne fa sei nei te lo tatu io tatu su e la fionga le tua ma la fionga le tua tatu lo nei taute no nei Yesu Cristo ma le ole fa va so o tatu te se ngofie le Mateo tau pe fitu nalo ia te lenga Yesu yo to ma perfetta pelo e o mai ia te o ofu fa ba moe a o tono o luku fe ai la vala to na io la tu ia e lo la to fua ia e lo pe tau mai e tangata se fui vine mai la au tui po se mati mai la tartala le fa pe foi la au le leita tasiona fu mai I fu le lei au la au le anga fu mai fu le anga te tau na e lo ma ai I tu spa ia I lo le upu moni ia I lo ia le fino ngano le tu e fingo fina I lo ia le messe fingo fina I lo me fa se pa I lo le upu moni I lo le tupe moni fingo fina I lo mo counterfeit ia tupe to fa se ia tatu fa te ai o la vai I fa fe au ma lotu ma e foi nei la tu te foi fa malolongo ma ima ia fa te ai sa pola lo tinga ina mai me pena e te le manga e te se te apole fa malolo e mena fa no e te lo nisi e te mo tu spaia o la tu ole tu ai o I fa malolo mai e fa ta la tu me fa pena ma ti mo te mo ta po no fa po lima mal o fina nga valea atangata loto leanga we o te amale upu moni oe ua manatu o le me maua ai le o loa o le amio atua lea ia e alo ese tangata whapea a o le amio atua man loto malie o le o loa tele lava lea ia tau mai e tangata e o mai mai e su e lato o loa le amio atua ia e whataua ngai e iei whaiwhi au e su e tupe tonu le kalesia iei whaiwhi au e su e mai ala e lato wola i o lava istangata yo lava ista ngato le kalesia me na foi nei o mai le kalesia mo wa to se mea e fa mai we o manato o le me mo mai le mo ai le o lo o le ami o tu le e alo ese tanga twa pe o le ami o tu o loto mali o le male ami o tu o le o lo atele lava le ia fa te tanga twa pe o te se ngo fi ai o mai fa mai o la tu o la foi nga le tu mo foi fe au o mai pe a mi o tu mai ai la su e tupe mai su e o la tu manuia ai lo su e ni nganga mo le fa vau pe su e nganga nei mo wai la tu manuia la langi nei tele ta fa pena e peni hin TB Joshua in Nigeria Africa Telo TV Ministries, telo foi fiau, ne watu tupe Prosperity Church, Prosperity Preaching, ina ia se ai tangata ma la fo atu taulanga masfuai, ia tama o inga lato, ia ai fando ai ngango tangata lo mumula tia lato, ia fai tete ai, so
fa mai koni to lum ta pesu ta si wa ila to apostolo pelo ila to o fa inga luen fa ole o li wa ila to ma apostolo Kristo yo le nei ele sembe tele pe ali wana au ona pepel na ona pese i o ona la mi tonu ila to lo la to i una e tu sama la to nga luenga ya me ele sembe e o fuai yo satani lava yana liu o ia ma angelo mamalama yo lava yana au ona liu la na ona peoni tangata mi o tua tato te le o fuai ya na satani na na ia Yesu angelo po melange o la angelo mamalama e tato talo le tua la vai tato ya o te fata mala ya sole yunga lo tele ye perfecta pelo ma antikristo fa pena fa la ngai fa se na yu mena no fa ye tata Israel yo tala itala se tala pelo ina I fa la ngai tala inga la apostolo ya e tato te vai Ava la tato te vai one tato vai e tato te moli mau moleli wa la moli mau e moli mau moleli ele ina ilo ai ia leo langa le anga tu ai sa tatu ola ta ia ilo ai le lofo le tu lan te la ve inga mo tatu le o tatu mo famine tatu mo tatu le upu moni e tatu vai la ia o tatu vai la so ia pe teru malan mon mau sil matu anane le tua ilo matu anane tangata ia ma ia Yohane ia fa pe atu Yesu ya Yohane fa utolo tina mai la martemina na tausia Yohane ia Maria le tina Yesu na avela ingo Yohane ia ma tausia ai Maria se ola ina maliu ia tina Yesu na tatu lo aile moni mau moni male ma ele lo fo le tua sa le la ia tatu te lo aile tangata moni wali ua e moni maula ia mauti noe o te moli mau mai se samanianga wa li wo lo langa ele wona asembele le info ile to ato o lo langa wa li wo ato toana na ilo ina le se senga mai lo langa tuai sa e holai so wingala nei tato te vai ai o ito nga moli mau ia elelei mon mau ia e vi ai le tua e loa tangata mete mona o te ai tusa male malongolango o sui i le upumoni malo te rieino Yesu Kristo e loa ta inga le atua i lo walanga o ina li wailis tangata o non la tuva ai ta inga le atua lo walanga ele na lo mul mause mea le leino foi le atua atua ai lo sui e lo walanga e loa ta inga le atua mai lo swingo lo walanga i mai la mul mau o le mena te mul mawai ai lo mul mau na o me le leino foi le atua atua ai le ova ia se swinga i lo soifua o le aunga atua na ole e li wai le stangata i la mul mau pa fai o mul mawina la tova ia o sui lo soifua i le opomoni le atua wa italiana ma fa mo ni ai oe e fa mai ile salamo ta te ma sai lo anga ngai e fa mo na ti aiova o me uma foi tone ata e fa mo na ti lo sof pa ia lo anga ngai fa mo na ti aiova o foi ne ingalo se meta si ona me alofa le atua mo oe fa mangalo ino me a mi ole anga uma la fa malo ino mai ato uma o le fa ola ina le mai lo wola ai le tunga mau fa pale ina o le alofa ma le alofa muti vale ele na te fa mali ina lo mana i mele lei fa fo wina lo tau le po lo se fu fa pe ola eto e ta tu vai fa mali anga na me na ta to te moi mawai ta to te moi mai fa mali anga le tua ono fa pe ona fa moni ne ta to ia mo ta to langa o li ua masuia ile tala lei malanga pa io le tua ya Yesu Kristo to tu manu malo mai no le e tato te vai isi me tonta tu fa auto tai tato moni mau tato foi moni mau ia vi le tua ia au te tu wela I lava mai tu lava lo langa tu wai na e olai foi nei pe tau mai ai na te wa fa mo ia le olanga ngasala I le lo tu mawai lava ma tan no ai lava ma moli mawai lava I mesa e ola I tau sanga mo vai ngai le moli mau nai
le vi ele tu vi el cha polo ia moni mau ile swing ele ngang pa ile tu mai lo langa tu i lo langa fo ia na vi ile le tu lo tangata le lo fa longa po la se swing on lo se fu mai lo moni mau il mesa ia ile mele o la le se senga e te fie o manu ia ya la le melo no ilo ai moni lo ia la moni mau la le swing on lo se fu nga mena lo fia i lo le lei e tangata lo fa longa pa moni mau na te sosani se tasi yona i lo le li ringa ia positive lo moni mau ia o te tu mau pe lava i mesa e o lai te misa o lai mai tong fai la mani ia fa mamla mai au ili mesa e o lai i laulangi ang sala ele ta ua mena pa mena va ia le lo fo le to la ve ia o te misa e ia tai mai o me ia sa e ma sa no ta to lai i le o ia i nei i le se senga la le o ia ma e moni mawai ma e vi ia le tua ma e si tia le soafo Yesu Christ o i nei le se senga e fia le stangata la telia le faultanga o no lenga le te manu ai so o mele leila na e tato te moni mawai ia loa i el famanianga i le se senga o le langa o suia ia Yesu sa o isi me tato te fai te ai me yo mon mau te mo maliu te la fai maliu tato Samoa na fai lo mo mau te lo mo mau io mo mau vivi ia le langa tuai o tangata le o maliu ia on tato to ia ele ma tato sua ia le o maliu ia sinei uso po sesio o tato a inga tato e kalesia ele tato tau suai ia tato mori mau e fa tau nga ilono lang to a fe lo lang fo ele tawo lo lang tuai tawo lo lang fo ia Yesu ma le tua ele va ai Yesu i te mo fano va Yesu ia to el terminei ma lumana ia o tila tanga to o tile li vi ia le tua ale o tatu tau suom tatu o maia le ona fa la langi sa sui fuai le o maliu ya te lo ai tatu te le se anganga fa le tu le ya tatu e o la pi if te apone tu anga mon ma fa pena maliu te ele tau tatu to foi ni mon ma fa pena mon ma na mon ma ele ni mon ma fa le anganga ele li wo se anganga na ona tatu fi ai ele vi ele tu ai tatu mon o vi ia le tu e tatu mon mau no le si me tatu te va ngai o tatu sauninga le ta o ta sauninga la mon mau beta sauninga la to vo sauninga na te le fa tatu mon mau ia ma fa nei tatu usoi pese ma to loto ai mau la fionga le tu ma tu to loto me pena te lo temi tatu usoi pese fo i tatu te kenge ai i au mon mau ma sauninga ile tua sauninga au moli mau sauninga tato te moli mau ile lo fole tua tato te o mai fi tato te fi kenge ai au tato tangata matua nga pese nga mo ta twana ula iti tamite tai lima tau sanga sfu tau sanga ale mai tato ne matu tu tato te pese ma to ma kenge ai i to tono man te no sauninga pe folinga me tato le lo me pa ia yo tato te ai ia i me fa pena io tatu i lo me pa ia mai mele pa ia tatu i lo handle me pa ia o almena na tupu fana o arona ia na fana o aim fasiotia ona le angola tu le ilo le se o me pa ia le tua mana ongor tangata i pese na Father Abraham had many sons yeah, pesa I love him, pesa I love him. Yeah, I'm gonna sing, I'm gonna fly, I'm gonna charge. Pesa le lei mo tatu whanau. O tatu ngi ma tutu o tatu te ia ngā luenga le atua. Tatu te le ele winga pese na mo tatu meaningful a tatu whanau. Toe ai tatu ma pe tatu te fia siva tono sauninga. Hau ina whai tatu mtu tau loto mea pena. Io tatu whai te i tangata wha pe mai a tangi mai sa matu tau loto ma tu sipa ia. Ia pe pese mai sa matu tau loto pe whai lo mai, whai ita mai sa matu tau loto tu sipa ia. Ai atu ngā mea. Ia tatu whai te tai, tatu I loa hapa I la fio ngā le. Tu sipa ia.
ale pe folinga mai wa tatu tau mamasangia la fionga le atua ine niso taimi ia ono pe o le amoni mau tatu ti mon mau tau lo te la fionga le atua e fa lei la fa fonga mai le atua the way we handle ang tu spa io lana fionga o la fionga tu spa ia le e nga fo ia o ai fa tu no ia tatu e tau suai ia tatu fa tete ai le handling o tu spa ia le atua mai ia faita mai fa mai ia il faingo lo mom tu to loto il ngi me fa pena lini me fa pena il faingo le kale sia le tua tanga tapa io le tua o fa lo ina mai lo langi smena fa lo langi me na fa satani mana ma tanga to lo la tum le mata ile tua e la to te disrespect la fionga le tua io tatu fa te ai me tatu il loa ia le se senga fa me le skelu ta o pe lu suma lua o solia e ana fai taulanga o la tu la fono o la tu fa leanga fo ia o me pa ia o la tu le fa ilonga ina me pa ia ma me le pa ia o la tu le fa ilo foi ona ese o me leanga ma me mama o la tu liliu ese o la tu mata yo sapati ma wa solia au e la tu solia au e la tu manino ala fionga le tu e tato tanga sala mono tata liel fa tanga tato tanga sala tato fa te le la va ilang sala tu no tato mena mi mai la pa ile tu ina i control o tato no tom tato malang sala le tato ina i au nei papa pilunga e pule o tato ma fo fau tato fa ia la me ia e fo ina pe tato te le ava ile tu ia o papa pilunga venga te apolo au ina vai ile tu la pa ile tu ina i contain tato ma ia control tato lang fa le tato ine au nei to pulea tato la ngona te apolo le tato te ima le sala e le tato te fa me le tu sa mal finga le to ma le via ile tua ma le skelu ta o fa su mal fa fo pe lu su tol la to te o fo i lo nu ia ma sino me pa ia pa me le pa ia ine la to i lo le me le mama ma le mea e mama tato i lo le se sema me mo le tua e ale tua e per al upa Yesu i la forza io ave me a Kaisara ave me ale tua i le tua me pa ia me ale tua me la langi nei ya tato ia i teimi e leo teimo sauninga ayo tato talo le tua e mai le fautu tanga ma le atamai ma le poto fa le tua tato te fai me umala wa pe tato te ai pe tato tenu po se tasi me tato te fai io tato fai me e vi ai le tua o tato moli mauna me umala va te fai i lo so fua po la lava me te fai e te moli mawai i le lofo le tua e vi ia le tua me uma te fai ma ia e moli mawai e pe o le so moli mau le so le na fioti ai le so e le fa pena siva le so no ia moli mau to ia su le tu mai le na fioti le so e na sa ili tai no le tu i fa sorti le kalesia au tato mon mau io va pe tato foi ma le ava ma le ngao man matau ile tu ina e vi ile tu ai fa man vi ile tu e ato ai mau e fa man ile tu no sapati ile tu la ne kalesia ai ngo umo tato no fe ngai mal fa ma ine on po alo so fu le tu o io fo mai silima io le tu so fu na fa man ia to ia man vi la sapati la fa ia stato taro Faftai lo matamai lo wang lelei, faftai lo tuspa ia o matu susu ina nei tula. Ia whaatonu pe matou lau whanau anga mase sei ma le ang sala i o luma. Whaamangalo lunu, whaamangalo i matou, whaamangalo lau whanau. I whaapena matou ola mo oe, matou stai lau a fionga, taita ina i matou le tu e tusama lau upumoni, ia matou vi ia oe, ia manuia lo nu, i lo swafa Yesu. Amen.